ka arpau pratri unai kende deman gole kam ka World Rabies Day kam cibenta ka thong wo yakun penduk pendam ye kejut rabies wo yabi nakimarat cha ubru de wa cha dan cha pran kamte ka Meghalaya Veterinary Services Association Giant Hill District Union Chiruk wa ka District Animal Husbandry and Veterinary Officer Yong ka West wa East Giant Hill District depan man gi yak Inject anti-rabies vaccination wa makna kam ju le ipen sngau thu hajrong kani ke kejun wa depan man hayung krek kam ka District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Giant Hill District wa em hamantong Jowai haga kanta Inject wa depan man de step de em palat so paudali kimran wa dari ki bru wa da wanra yo Inject ki Neite hagi yalang pensngau thu hajrong kani ke kejun ne liang ka doktor pasa onggo wa kani ke sngi man haro ka cibenta ka lengkhu sngi klan u Louis Pasteur u man kam u French biologist wa chemist kam u nangkong du wa chim ya ketika kejut rabies onggo hanla kani ke kejut man go ko ma we ko bi chobru lengba icha dai ksaw dai miao wa dai cha prat le em hiwan kalat u yada de we tika ya kimran kam ju ubru wa cha dai Niliang u Dr. Obere in charge kalom kerwiang Urban Health Center kanao wanado sedang unius nem hado katte de em chispa khande pa khundetli kiwajia wa chadai ksaw dugi wa wan hagani ka health center nagini chispa anru phasotli to wa chadai ksaw wale phasantli hakimio we nagini ki chispa anru phaso sin wan iwaman prapoli person to wa chadai hakiksaw sarong Dabatai penchiu le yaki benta wa pher ka kejut rabies kam ju ki dakichin wa kilat o yada na kani kejun. Neliang DHPD Chairman JAS UPHC lom kerwiang hawa kalam ongu iwa yoma Jowai to ipelai lailan kitri yaki ksaw we manadat bru tu ksaw myewan kitri u yarap by Inject hadu wadeb iwa debo hema yaki bru wa chadai kam ju yaki imlang salang. Haya to wagi ksaw sorok le ongu wa penthut bahagi yak imlang salang najrong waklan ki khakon kamte kentu ya kachnat veterinary wo ya perkhat ka monu le yak ksaw sorong ki wo bu hema yaki pajba walai wawan hajrong iklamu DHPD ne liang u Dr. DI Kejam Chairman ka Meghalaya Veterinary Services Association Giant Hill District Union pencheu wa ikamram ibenta yong kito ule iwan kat kam wakwa kitri ne benta kimrat warigi tang wakat yiki ksaw serok ne kiwom M3 mto ka benta yong kiwo pan u he chnong ka mentong u elpok tai hawaklam yuluti walang ba kam kani ka pensngau thu kibru warik saw le otip kiwo sendong usumar yiki ksaw u ebam edi khnang yo lait ki u Wyrta na penting pensmi yiki bru walai wawan Ukongsan yang kani kesengiwan u Dr. BP Nongplu, District Animal Husbandry and Veterinary Officer East Giant Hill District Clearian, dekentu yaki pajba wo chim khia ki upenduk pendam yakani kejun, dewalai etika yaki ksaw. Ne baha ida waku kani kejun, ta wak hinsting ki bru warimran. Depenti bule wakani ke pensngau thu umut ko dun ni kesengi, tang wa yaka etika anti-rabies dele man kesengi haki hospital, dispensary, wahaki PHC. To jut boyoi lengba ko chade buru dene celia buru ko chadlia buru kha ni go mong nomora jut ya kecil jut rabies kama mu akne to ia center ri hetai nado kanajan ri hado ne sorry em kamwa chispa khande to khande the cases kiwa na center yang la ta ye ni ten chispa lu phaso the li to cha de ku ksaw le phasan the li to kimiao ni ten chispa lu phaso the li ka mo pra family person to stray dogs the yigni kimiawan bon to pet cats ni wa dari ibu yang ini ka rabies the high ka kam hanle benta le 3 categories category nu kong to wa jelia morat ya snake dog jangan ini ke snake dog mem kucing a mem kucing mong ni ke snake dog kita to category 1 bon se ni category 1 mem kam we Inject jam kam he uset de
Wei sebon kaman khak samine kategori tuan dene bentang war to wajlia dene prat dene dait merat klem mi snam dene mo ko mulu malah mo la dai am snam mulu malah ni hak kategori tu kategori 3 wan to wajak dait dene chak prat ubru hado pada mi snam dene mong lene bi gemun tu ne umbia mo yang ni merat hakitin bagi kebut ne bagi kemat ni dah apa kategori 3 to oi bi kategori 2 kategori 3 em kami Inject yang group hado sandos it's a must em kam hai pun mo yai te kemudian lagi mana cara ini nanti berat. Leman dah kalau cara vaksin nama kelam vaksin nama tak boleh anda. Kemudian kau tahu uset ini dekat wei sebon. Kemudian katsan minit. Waran untuk biar KPM henrai biar ada betadine ada kau nama. Walian tu light hospital kang yoi ya ka anti rabies injection. Kini wan hoi blei mana cara i hagi merat. Kenapa kau untuk buy dai kiti yang i hai dai kha dan ne ubiai kat wen kam jo biai sim jo yo bei mana poi kibu center yang i biai do chumi biai do chmet wei brak yo kla to iki klang klo walian untuk blei mo mun tu hai kha dan ni mo ku bumi ki especially orang Islam kita tak mau boleh kiri gemerat riu ra ini rabies kamu talk the National Rabies Control Program 2023 talk bahwa berok gemerat lo man di suspect for rabies carrier kamu ini dirasang di lembet di large close kejam dan kipi siapa wan smart di hospital yang ki. Dekam jok le itu beri kayung kami ksaw di mil. Kita le man di rabies carrier. Sekarang poin kubi ke poin ko orang jokan pagi baru itu det kene to bunsin memra rabies ki. Let kene lo le ni kene chah close kejam. Kita to ye kira kami kene ini bunsin mem. Kapan sedang cinggo yo buru yo stomu kade mo cha dai u na mora ko kujuk rabies kamu ada yo iga recently ga the census for West India mk news namelo plan March ado recently kamu am so the presumptive case of West India hills where they would the yak in rabies on the jing sausi the come on mana cha dai hagi merat kujuk rabies kesan pun yoga to lodo artial hado lebnai go smart do we go slam do hado nyau snem le house nem the chat dai pi hapo te gisnem siang ha hewan import one bed go to tipi ko man te merat man buru hadin go to yibi pun yo sign some tom do house nem kijiga kedak kecil go pun yo ada yang macam ada nomor aku kujuk rabies. Nungkong do tok emu history macam ada itu homeran. Leman kau kamu orang do house nem tok emu tak history. Waran kadang lagi sini report. New guru to yo ye kecing chet dan ni gas admet kujuk kle jia rendang joy mar dan ni mi chet dan kita pun sinjo Miss Bahaya, dapat tok Islam mereka cari ksaw Miss Bahaya ni ga, sangat sentos. Kadang lagi sini lagi por, toyo guru yang tin lu dan ni ke hydrophobia. Kamu jok le, betin ni kecing che, ketika ke photophobia. Kadang lagi sini por, muncul guru, doktor markleu, wei, dok hari nu, hadok kuat sini kecing jap yang ko. Kamu orang ni do house ni kini sen symptom sih dia.
The kamu prevention is always better than cure. Come here ya, mani kita man preventive. Kubi pau kenai piwa. Ye kujuk rabies, test, the blood test, scanning the way you live. The signs symptoms ni kita kitchen kunyu buru, dok kete kuyu awwa, kunyu buru yok stong rabies. Kalau kado kuyu penting kenapa? Yo buru, ye kujuk waktu kujuk rabies sudah boleh ya ke autopsy dan ni ke postmortem. That's the last option when you diagnose your buru. One, wacak dait, hagimarat, udah hak category 2 dan category 3. Tepat IP sampah Plastic Health Center yongki, yo injection BP, tapi yo yang di dokter yongki. Tuan kuda, kuat open tu IP, waham kenstin, lene, hamle merlin, mana cak dait pi hagimarat. Kam tam ibu beri merat hujung asam yang ini. Kamu waktu bawa injection dengan vaksin ni ksaw ni kimiau, wah chim inject, menyedah ko chim inject ini ksaw kimiau yang ini, mau dipet yang ini, menyedah ko ini jenis dah cerita. Hablai vaksin ini manusia. Betul kejut rabies to kejut bumem Jowai masih Jowai ya kamu orang mah dok pau sengi dan hi tempor ni khasan sengi di berucap to kejingnya dah i to dengan vaksin cek center yang ini di hospital berjen yang ini